Dobro večer i assalamu alaikum. Ja sam Zeynep i večeras vam u ime Centra za edukaciju i istraživanje NAHLA želim dobrodošlicu na webinar Odgonetimo AI. Ovo je webinar koji Centar za edukaciju i istraživanje NAHLA organizuje u okviru serijala webinara AI i mi, kako vještačka inteligencija oblikuje našu stvarnost. Hvala vam što ste svoje večerašnje sate ove srijede odlučili provesti uz nas. Večeras ćemo imati čast i zadovoljstvo razgovarati sa Rijaldom Spahić, mladom bosansko-hercegovačkom naučnicom koja nam se danas javlja iz Norveške. Rijalda, dobrodošla ovako virtuelno i hvala ti na saradnji i izdvojenom vremenu za pripremu i večerašnji razgovor. Hvala puno, draga Zeynep, jako mi je drago da budemo ovdje. Evo, ja ću napraviti kratki uvod. Webinar večeras ima za cilj dati odgovor na neka od najčešćih pitanja vezanih za upotrebu vještačke inteligencije. Danas su svakodnevnici o etici u upotrebi vještačke inteligencije i trendovima kao i globalnom kontekstu razvoja vještačke inteligencije. Svi koji nas večeras pratite uživo, svoja pitanja možete pisati tokom cjelokupnog trajanja webinara u komentar na Facebooku ispod ovog videa, a mi ćemo nastojati na što veći broj pitanja odgovoriti u narednih sat vremena. Na samom početku iskoristit ću priliku da predstavim večerašnju gošću. Rijalda Spahić je, kako sam spomenula, mlada bosansko-hercegovačka naučnica koja je svoj bachelor i master studij završila u Sarajevu na Internacionalnom univerzitetu iz oblasti kompjuterskih nauka i inženjeringa, a zatim prošle godine uspješno doktorirala iz oblasti inženjerske kibernetike u Norveškoj. I zapravo svoj doktorat je posvetila istraživanjima iz oblasti vještačke inteligencije, o čemu će nam i sama više reći. Danas kao liderka i specijalistica za odgovornu vještačku inteligenciju radi u istraživačkom centru kompanije Equinor i tako nastavlja pružati svoj doprinos u oblasti tehnološkog napretka. Hvala još jednom, Rijalda, i dobro nam došla. Ja bih na početku nekako voljela da definišemo šta je to vještačka inteligencija, kako bi je ti onako nekako najviše približila nama laicima. Hvala puno još jednom, draga Zeynep. Šta je vještačka inteligencija? To je jako dobro pitanje. I to uopće nije jednostavno pitanje. U stvari, počet ću sa, možda zvučati kao anegdota. Ja u svom svakodnevnom poslu isto tako istražujem zakone Evropske unije, nadolazeće zakone Evropske unije za vještačku inteligenciju i vladanje vještačke inteligencije. I prošle godine nekoliko mjeseci je trebalo da se Evropska komisija u stvari dogovori s tim šta je u stvari definicija vještačke inteligencije. I postoji jako puno definicija na internetu i svaka kompanija manje više ima svoju definiciju. Neki kažu da je to set tehnologija i s tim se ja slažem da jeste set tehnologija ili kišobran pod kojima je jako puno drugih tehnologija koje mogu da imitiraju neke ljudske karakteristike. Najjednostavnije mogu da kažem da je vještačka inteligencija jednostavno set tehnologija koja imitira funkcije, ljudske funkcije, na primjer govor ili predviđanje nekih aktivnosti ili pravljenje slika. Međutim, ako želite neku baš onako dublju definiciju vještačke inteligencije, mogu da kažem da nadolazeći zakoni Evropske unije kažu da je vještačka inteligencija sistem koji je zasnovan na mašinama i koji za neke eksplicitne ili implicitne ciljeve zaključuje na osnovu unosa koje prima od ljudi kako će da generiše neke informacije kao što su predviđanja, sadržaje, preporuke ili odluke koje mogu da utiču na fizičko ili virtualno okruženje u kojima se mi nalazimo. Tako da bi to bila definicija na koju se i Evropska unija, a isto tako druge isto države van Evropske unije nekako usaglasile da je to ono što mi mislimo da je vještačka inteligencija.
Evo ti se nekako u svom poslu baviš istraživanjima na ovom polju, pa možeš li nam približiti na koji način ti u svojoj svakodnevnici koristiš vještačku inteligenciju? Hmm. Ja bih htjela da kažem da u stvari mi koristimo vještačku inteligenciju svi, a da toga nismo ni svjesni ponekada. Vještačka inteligencija je dio naših telefona, dio je naših kompjutera, dio je isto tako jako puno stranica koje istražujemo na internetu. U mom svakodnevnom poslu ja se bavim time kako mi u kompaniji usvajamo vještačku inteligenciju kroz druge sisteme koje kupujemo, na primjer od vendora ili nekih trećih stranaka, i kako mi dizajniramo i razvijamo sisteme sa komponentama vještačke inteligencije u našoj kompaniji. Na primjer, za vrijeme mojih doktorskih studija ja sam koristila vještačku inteligenciju da odgodnitim da li se nalaze neke opasne pojave na naftnim cjevovodima pod morem. Na sjevernom moru. Šta sam ja tačno radila? Koristila sam metode vještačke inteligencije koje se zovu detekcija anomalija. Anomalije su neki, na primjer, ako imate veliki set podataka i vjerovatno ćete imati neke anomalije, to su neki dijelovi podataka koji se ne slažu sa normalnim ponašanjem. Tako da na cjevovodima anomalija bi bila puknuće, na primjer, ili hrđa na cjevovodu. I to je nešto što može da prouzrokuje pad cjevovoda i da uzrokuje neke katastrofalne posljedice. Ne samo na kompaniju i na financijsku strukturu kompanije, nego isto tako i na naš okoliš. Tako da to je jedan primjer na kojem sam ja koristila vještačku inteligenciju. Međutim, vještačka inteligencija je svuda oko vas. Ako koristite prevoditelj Google jako puno koristi, na primjer, vještačku inteligenciju da vidi kako se jezik koristi, uči sa interneta, sa puno podataka, kako mi formiramo ljudski jezik i na koji način će onda da prevede tekst koji ga pitamo. Zapravo onako kako kažeš, pa evo Google Translate je jedan program koji jako dugo i godinama koristimo i nesvjesni možda da je tu zapravo vještačka inteligencija iza toga. Što se onda zapravo desilo u posljednjem periodu, pa imamo ekspanziju kad govorimo i o alatima, ali generalno o ovoj temi? Ja mislim da smo doživjeli neki vrhunac ili došli smo u novu eru zapravo vještačke inteligencije. To je bio novembar 2022. godine, kada vjerovatno svi ste čuli za ChatGPT, kada je ChatGPT izašao. Do sada smo gledali vještačku inteligenciju kroz na primjer, primjenu jezika, prirodnog ljudskog jezika ili analiziranje videa ili analiziranje slika, pa možete reći na ovoj slici je suko, na ovoj slici je mačka. Ili, evo, na primjer, Google Translate. Međutim, kada je ChatGPT izašao, onda smo dobili novu formu vještačke inteligencije, a to je generative AI, to jeste vještačka inteligencija koja može da generiše novi sadržaj. Tako da sada mi možemo da razdvojimo pre-generative AI, to jeste period prije generativne vještačke inteligencije i period poslije. I u periodu prije generativne vještačke inteligencije imamo neki to zovu tradicionalna vještačka inteligencija koja se jako blisko poveže sa machine learning metodama koji su vjerovatno poznate ljudima koji se bave ovime. A onda kada je ChatGPT izašao imamo generativnu vještačku inteligenciju gdje karakteristično je da ti sistemi ili ti modeli uzimaju i uče sa jako puno podataka i koriste nešto što je zvano transfer learning, gdje primjenjuju znanje koje je naučeno iz jedne vrste podataka na totalno drugim aplikacijama u drugim svrhama sa jako, jako malo modifikacija. Tako da ja mislim da je taj period bio nekako kao spark, koja je nekako osvijetlila ovaj svijet ponovo.
gdje smo opet vidjeli, ok, sada imamo totalno neke nove prilike u svijetu tehnologije, svijetu vještačke inteligencije i onda smo počeli svi da budemo jako uzbuđeni o prilikama koje dobijemo, ali isto tako se javilo jako puno straha, jer onda smo vidjeli kakve sve rizike možemo da imamo. Jeste, to si nekako dobro rekla. Puno je sad pitanja i puno je od toga kako koristiti programe koji su nam dostupni, koliko je zapravo dobro ili nije dobro koristiti, do koje mjeri. Pa nekako pitanje koje često se javlja jeste kako u svemu tome zadržati vlastitu kreativnost i analitičnost, a opet s druge strane iskoristiti maksimum koji nam evo tehnologija donosi. To je super pitanje. Ja mislim da prvi strah koji se javio kada smo dobili, evo, na primjer, sisteme generativne vještačke inteligencije kao Midjourney ili DALL-E koji su generisali slike. Tako da možda se sjećate na novostima je bilo momak jedan je dobio nagradu, osvojio prvo mjesto na takmičenju iz umjetnosti ili slikarstva, a njegova slika je bila generisana vještačkom inteligencijom. Da li je to fair? Jel' tako? I onda je puno se javilo tih pitanja. Mi ćemo izgubiti svoju originalnost. Umjetnost više neće ništa da znači. Kako umjetnici su samo jedan od primjera, kako umjetnici mogu da se zaštite od ove nove tehnologije, kako da zaštite svoju umjetnost. Sada, historija je učiteljica znanja. Kroz historiju možemo da vidimo slične primjere. Na primjer, kada smo dobili prvi fotoaparat. Ne znam tačno koje godine je to bilo, ali znam priču iza toga da je isto tako u novinama u to vrijeme bilo fotoaparati će da unište slikarstvo, uništit će umjetnost, krast će originalnost umjetnika. I šta se desilo? Rodila se nova vrsta umjetnosti. Umjetnici su i dalje bili originalni. Moramo da shvatimo da je vještačka inteligencija, iako je generativna, iako je wow, jedan je od alata koje možemo da koristimo. Neki dan je izašao novi sistem od OpenAI, iste kompanija koja je napravila ChatGPT, sistem zvani Sora, gdje možemo da vidimo jako realistične videe koju vještačka inteligencija pravi. I onda vidjela sam jako puno komentara, ovo će uništiti posao fotografima. I uništit će posao za videokamere i ja mislim da su to jako validni strahovi. Međutim, slična su se pitanja javljala kada smo dobili dronove, na primjer. Imamo dronove koji snimaju grad i krajolik i uzimaju slike. A što smo koristili prije dronova da radimo te stvari? Imali smo helikopter i fotografa koji je išao na helikopter da radi to. Međutim, fotograf je dobio novi alat da pravi fotografije ili videe. Sada smo dobili novi alat kojima trebamo da se prilagodimo. I mislim da je samo pitanje vremena kada ćemo se prilagoditi. I to je, na primjer, jedna od glavnih pitanja pod takozvanom pismenosti u vještačkoj inteligenciji ili pismenost u doba vještačke inteligencije. To jeste kako koristiti ogromne nove alate i kako se prilagoditi tome i kako prilagoditi svoj posao tome. Evo nekako, super i hvala ti puno na tim navedenim primjerima, zapravo kroz povijest možemo najbolje vidjeti kakav je trend i vrlo vjerovatno da će se manje više kroz vrijeme isfiltrirati sve ono što je možda negativno ili nekako će nove tehnologije dobiti neki sistem i kroz koji će funkcionisati pa će postati naša svakodnevnica, odnosno onako nova stvarnost kao što su nekad bile i fotografija i dron i druge tehnologije koje se razvile. Ali evo dok smo sad u ovoj fazi još uvijek nekako snalaženja u novim tehnologijama, kako možemo filtrirati ono što nam
vještačka inteligencija servira. Puno je toga, još uvijek jako puno dostupnih alata, što besplatno, što kroz neke razne plaćene subskripcije, ali je dosta toga, puno je toga. Kako jedan prosječan korisnik može filtrirati šta koristi, na koji način? To je jako dobro pitanje, Zeynep. I mislim da pitaš isto pitanje koje pitaju advokati koji se bave ovim stvarima. 2024. i 2025. godina rečeno je da će te 2 godine biti označene poplavom misinformacija, to jeste poplavom lažnih informacija. Sada, te lažne informacije mogu biti namjenski lažne, a mogu biti i nenamjenski lažne. To jeste, možemo generalisati jako puno lažnog teksta, lažnih slika, nisu lažne, nego su generisane vještačkom inteligencijom, jel? I ono što je jako bitno jeste da sve što je generisano imamo izvor tome. I to je nešto čemu nadolazeći zakoni u Europskoj uniji, a što ja vjerujem isto tako da će Bosna i Hercegovina morati da prati blisko, jeste da sve što je generisano vještačkom inteligencijom će morati imati oznaku na sebi da jeste generisano na taj način. To je jedan, na primjer, zakonski način kako će to pitanje biti odgovoreno, a s druge strane jeste promjena u sistemu naše edukacije. I ne samo u školstvu, nego samo edukaciji. Uvijek morate gledati odakle dolazi informacija koju dobijate. Ako ne možete da nađete validne izvore te informacije, onda morate da koristite svoje kritičko razmišljanje. Slična ova su se pitanja javljala kada smo dobili internet. Na internetu može svako da ima svoj blog, može svako da otvori svoju stranicu, može svako da piše novost, ne morate biti školovani ili obrazovani ili iskusni u tom polju, možete da pišete o tome čisto svoje mišljenje. I nažalost, sa generativnom vještačkom inteligencijom mi možemo da reinforciramo takvo ponašanje. Mi možemo da i forsiramo nezdravo ponašanje ili nezdrave informacije ili lažne informacije koje su tu namjenski ili nenamjenski. I možemo to da radimo u velikim volumenima. To je velika sada razlika, zato što sa ovim alatima možemo da proizvodimo tu informaciju u velikim volumenima. Tako da je više bitnije nego ikada koristiti kritičko razmišljanje kada gledate stvari, posebno na internetu. Odakle dolazi, da li možete da nađete izvore, i ako ne, nađite nešto drugo. Tako da bi to bilo. Govori da sve ono što su zapravo jako važne vještine bile i ranije, one nastavljaju ubivati i dalje, bez obzira sa čim se susrećemo kao izazov. Pa evo nešto što je kritičko razmišljanje, kako si rekla, kao vještina važno kod pretraživanja na internetu, kod medijskih informacija, kroz društvene mreže i slično, imamo sada i kroz vještačku inteligenciju i kroz taj boom informacija kojeg zapravo imamo ponovo, iako smo mislili da je ono možda to i da je sa internetom to bio maksimum, ipak uvijek ima i može još. Opet s druge strane, to donosi i određene izazove u smislu da imamo sada situacije u kojima nije etično koristiti umjetnu inteligenciju, pa možeš li nam navesti neke primjere i kako ćemo zapravo, evo, kuda to ide u narednom periodu? To je super pitanje. Ono što nije bilo etično do sada neće biti etično, ili tako, ni sa vještačkom inteligencijom. Ono sve što ne biste radili bez vještačke inteligencije, nemojte ni sa vještačkom inteligencijom. To je, na primjer, najjednostavnije. Ali postojaće sistemi koji će već iduće godine biti zabranjeni u Europi ili u Europskoj uniji. I ti sistemi, na primjer, prvi primjer tih sistema jeste manipulacija, to jeste subliminalna manipulacija. To možemo vidjeti, na primjer, kroz reklame. To znači da će
podsvjesno ili sa nekim psihološkim efektima da reklame manipulišu vaše misli, da vas nekako malo pomalo hrane, za koju, na primjer, političku stranku ćete glasati. Takvi, na primjer, sistemi koji imaju subliminalnu manipulaciju u sebi će biti zabranjeni. Ili, na primjer, vještačka inteligencija koja je dio kamera na javnim prostorima i koji prikupljaju informacije o našem, na primjer, licu, prikupljaju našu sliku lica i onda se to sačuvava u bazu podataka da bi se onda dalje trenirala vještačka inteligencija. To će biti isto tako zabranjeno. Taj način korištenja i prikupljanja podataka će biti samo dozvoljen uz naše odobrenje, jeste, hvala. Uz naše odobrenje. Na primjer, ima još strašni način korištenja vještačke inteligencije koji će isto tako biti zabranjen, a to je prikupljanje nekih paterna našeg ponašanja na internetu, na primjer. Sada prikupljanje paterna kako ti koristiš svoje socijalne mreže, na koje web stranice posjećuješ, kako trošiš svoje pare, gdje se krećeš, koji su tvoje onako neke navike svakodnevne i onda korištenje tih navika kako bi se odlučilo da li ćeš ti ići na određeni fakultet, da li ćeš dobiti neki posao, da li će ti kredit u banci biti odobren i kako će osiguračke kuće da ti daju osiguranje, na primjer. Tako da ti sistemi će biti zabranjeni. Ti sistemi se već koriste u nekim dijelovima svijeta, na primjer u Kini. I sve one koje interesuje na takav način nadgleda mogu da pročitaju o tim slučajima više. Imaju jako dobre dokumentarcije o tome, o nadgledanju ljudi sa javnih prostora i sa telefona. To će biti zabranjeno u Europi. Hvala ti. Mislim, opet nekako vidimo da se ponavlja ono što je ranije bilo, odnosno taj problem sa privatnosti korisnika koji smo imali sa društvenim mrežama, imamo ga, mislim, još uvijek, ali regulative će dakle ići u tom pravcu zaštite koliko je to god moguće, odnosno neke lične odgovornosti korisnika i njihove zaštite u smislu iskorištavanja ličnih podataka u neke neetične svrhe. Negdje si spomenula da kroz svoj rad baviš se nečim što je odgovorna vještačka inteligencija i nešto što se zove human-centric vještačka inteligencija, odnosno vještačka inteligencija koja je usmjerena na čovjeka. Pa koliko zapravo uopšte vještačka inteligencija može biti human i šta zapravo to znači? Mislim da su tu dva pitanja u tom pitanju. Hajde da počnemo sa tim odgovorna vještačka inteligencija. Odgovorna vještačka inteligencija je vještačka inteligencija koja uslovljava neke moralne principe u korištenju, u razvijanju tehnologije i korištenju tehnologije. Sada ti moralni principi mogu da se razlikuju od organizacije do organizacije, ali se pretežno vrte oko sigurnosti i privatnosti ljudi, oko razvijanja inteligencije koja će biti jako otporna na neke namijenjene ili nenamijenjene napade na tehnologiju, razvijanje vještačke inteligencije koja je fair. To mislim da osnažuje jednakost među ljudima. Vještačka inteligencija koja se centriše oko čovjeka, oko ljudi. To jeste human-centric inteligencija. Razvijanje tehnologije koja radi za ljude, a ne obrnuto, ne ljude da rade za tehnologiju. I naravno onda razvijanje tehnologije koja će štititi našu okolinu. I isto tako gdje mi imamo odgovornost za korištenje te tehnologije. Na primjer, u nadolazećim zakonima
Evropska unija, takozvani EU AI Act, zakoni Evropske unije o vještačkoj inteligenciji su zasnovani na 4 kategorije rizika. Tu jeste minimalni rizik, to su tehnologije koje se koriste na način koji ne može da naudi ljudima, okolini i društvu. Onda imamo limitirani rizik. Tu dolaze, na primjer, ChatGPT, to je generativna vještačka inteligencija i generativna vještačka inteligencija može imati 2 oblika. Oblik koji nema nikakav sistemski rizik i oblik koji ima neki sistemski rizik. To je da naudi kompanijama, biznisima ili čak na višoj nekoj skali, čitavom ekonomskom marketu. I imamo onda visoki rizik vještačke inteligencije. To je jako komplikovana kategorija vještačke inteligencije i dosta biznisa se sada, na primjer, bori s tim kako da regulišemo u skladu sa nadolazećim zakonima. To jeste, ako je vještačka inteligencija uključena u management i upravljanje neke kritičke infrastrukture, na primjer infrastrukture vodovoda ili struje i slično, neke osnovne infrastrukture ili, na primjer, management ljudima u kompanijama. Ako imate vještačka inteligencija koja će biti dio intervjua za novi posao ili intervjua za nove studente na fakultete, to će isto tako predstavljati veliki rizik ukoliko ta tehnologija može da naudi ljudima. Sada možeš da primijetiš ovdje jedan trend da nije tip tehnologije koji će biti regulisan novim zakonima, nego način korištenja. Upravo to. Način na koji koristimo i situacije u kojima se koristi ta tehnologija. Tako da tehnologija sama po sebi nije problem, nego kako je koristimo je problem. Opet se vraćamo na čovjeka i na njegovu odgovornost. Praktično čovjek je i proizveo vještačku inteligenciju i sav razvoj, sve informacije koje alati, odnosno tehnologija ima, one su opet imputirane, odnosno unesene od strane čovjeka i treba da služe čovjeku, kako si nekako i naglasila, da bi to u stvari bilo ovo odgovorno ponašanje opet prema pojedincu, prema institucijama, prema zajednici, generalno nekog poštivanja svega što je oko nas, odnosno upotrebe u kvalitetne i korisne svrhe. Ja ću napomenuti da evo imamo neka pitanja koja već pristižu, da sva svoja pitanja možete pisati ispod ovog videa, a onda ćemo svakako nastojati na njih odgovoriti kroz webinar. Danas ili naredne sedmice kada ćemo govoriti više o vještačkoj inteligenciji u obrazovanju i fokusirati se na pitanja koja se tiču upotrebe u nastavi od strane predavača, od strane studenata i slično. Tako da pitanja koja pristignu na tu temu specifično ćemo ostaviti za svakako narednu srijedu, a evo danas nastavljamo razgovarati o ovome o čemu smo počeli, odnosno o globalnim trendovima i generalno vještačkoj inteligenciji danas. Dakle, ne može bez čovjeka. Je li znači da se ne trebamo bojati za poslove, iako će neminovno određena zanimanja možda vremenom nestati, ali to s druge strane uglavnom znači da ćemo imati neka nova. Koja nova zanimanja i nove poslove nam je evo danas već vještačka inteligencija donijela, nismo ih imali nekoliko godina unazad? To je super pitanje. Mislim da što se tiče gubitka poslova, ako opet gledamo kroz historiju, imali smo jako puno novih tehnologija koje su došle i koje su se zadržale i ostale i naravno neki poslovi su se izgubili i neke naše vještine su se isto tako izgubile. Baš sam bila na jednom drugom webinaru i radionici prije nekoliko dana gdje smo pričali o tome koliko vještina smo izgubili. Na primjer, svi su znali neke vještine na farmama,
to je nešto osnovno. Većina ljudi prije 150 godina su znali neke imali su seoske vještine, međutim danas to ne možemo da više kažemo. Jel tako? I isto tako se radi o tehnologijama. Kada smo dobili mašine, kada smo dobili auta, kada smo automatizirali neke procese, poslovi su se promijenili. Imate, na primjer, na Nahli, imate data science, jel tako? Učimo data science. Data science je posao trend oko 2008. godine. Znači, prije toga, data science kao zaseban posao je tek se javio 90-ih, nije bio popularizovan do 2008. Imamo, na primjer, sada za vještačkom inteligencijom bilo koje vještine za vještačku inteligenciju su sada u trendu. Na primjer, odgovor na vještačke inteligencije se javila tek prošle godine. Ja kažem, etika i etična vještačka inteligencija je oduvijek postojala od kako je vještačke inteligencije, međutim zaseban posao zato nije bio toliko popularan. A sada ako odete, na primjer, na poslove u Kaliforniji, vidjet ćete u Silicon Valley da apsolutno svaka kompanija traži specijalistu za vještačku inteligenciju i specijalistu za odgovornu vještačku inteligenciju. Da li će to biti tehničke implementacije, kako praviti neke sigurnosne zaštite na svojim sistemima, da se zaštitimo, da stavimo neke predostrožnosti, jel tako, za neke napade, namjenske ili nenamjenske, ili da li je to više onako prema regulacijama i zakonskim obavezama odgovorna vještačke inteligencije, nije bitno. Bitno je da specijalista za te svrhe je novo, na primjer, zanimanje. Isto tako AI governance je novo zanimanje, to jeste vladanje vještačkom inteligencijom. Možete vidjeti sada ako tražite webinare oko AI, vidjet ćete dosta kompanija nudi webinare oko toga kako oni razvijaju strategiju vještačke inteligencije u svojim organizacijama. Tako da sad postoji ta utrga kako ćemo najbolje iskoristiti vještačku inteligenciju, kako ćemo da se bavimo rizicima vještačke inteligencije. Imate samo analizu rizika po sistemima za vještačku inteligenciju i to su sve neki novi poslovi koje niste tako mogli lako naći prije 1-2 godine. Hvala ti. I nekako ponavljaju se paterni onih oblasti u kojima će nam uvijek trebati taj ljudski moment, kao što su strategije, kao što su regulative, kao što su razvoj novih tehnologija, samo je pitanje koja tehnologija je u pitanju i idemo nekako dalje, što je zaista super za vidjeti. Nekako s druge strane vjerovatno određeni poslovi koji će možda manje biti popularni ili oni će zapravo biti automatizovani dodatno, ali nikako da će se ljudski faktor i ljudski utjecaj nekako tu zanemariti. Hvala ti što si spomenula i data science. Ja ću iskoristiti priliku da napomenem sviju koji nas večeras prate, jeste da je upis za akreditovani program obuke iz data science u Nahli u toku. Tako da, evo, nauka o podacima, dakle data science, koja će obuhvatiti 5 oblasti u 132 časa, tako da na Nahlinoj web stranici možete pronaći više detalja o ovome o čemu je Rijalda malo prije govorila. Dobro, spomenuli smo regulative, spomenuli smo etičko korištenje vještačke inteligencije, odgovorno korištenje vještačke inteligencije. Koja je tu neka krajnja granica, bottom line, dokle idemo sa vještačkom inteligencijom i šta je to što nas čeka u narednom periodu kad govorimo o razvoju? Ja mislim, koja je krajnja granica? Postoji jako puno strahova od toga. Govor o vještačkoj inteligenciji u posljednje vrijeme donosi puno govora o efektu zamjene. Da li će AI zamijeniti čovjeka u svakom mogućem smislu? Kako će to
utjecati na našu sposobnost razmišljanja. Ako imamo mašinu koja radi sve za nas, na primjer piše eseje za nas, piše naše projekte, radi naš posao. Imamo u mnogo kompanija sada dolaze takozvani kopiloti. To su naši lični asistenti koja je vještačka inteligencija u obliku ličnog asistenta koji će da radi neke naše poslove za nas. To jest, ja ne moram više da pišem dokument. AI će napisati dokument za mene. Međutim, AI je pun halucinacija još uvijek i moramo da se sjetimo da vještačka inteligencija je i dalje sistem koji je samo traži paterne u već postojećim podacima. I dalje je do ljudi da budu kreativni, i dalje je do ljudi da donesu nove ideje. Ima jedan smiješan primjer o tome. Na primjer, dokle će ići vještačka inteligencija, što se pitala. Moramo uvijek da se sjetimo da ti sistemi nisu pravljeni u smislu da imaju svoje ambicije i da imaju svoje emocije i da imaju svoje snove, da će nečiji pametni usisivač u kući odjednom odlučiti da želi da postane violinista u Italiji i otići i pratiti svoje ambicije i snove. Ne, to i dalje mora da bude programirano. Mislim, smiješno je, ali jako smo daleko od takvog nekog scenarija. Ono čemu mi težimo jeste da koristimo vještačku inteligenciju da poboljšamo naš svakodnevni život, da otključamo novo znanje koje se krije u ogromnoj biblioteci znanja koje su ljudi prikupili svugdje. Tako da, na primjer, u organizacijama možemo da razlikujemo dvije vrste vještačke inteligencije. Jedna se zove Workplace AI, druga se zove Product AI. Sada, šta je Product AI? Krenut ću s tim jer je lakše. Product AI jeste specijalista, ako možemo tako da ili jeste ekspert u nekoj domeni. Sada, na primjer, imate medicinske domene, imamo vještačku inteligenciju koja je ekspert u nekoj medicinskoj domeni. Sad, Workplace AI je upravo taj asistent koji može da radi bilo šta, kao ChatGPT. Ali i dalje taj asistent je samo je asistent. Sada, naravno, postoje pitanja koja nisu tako lako za odgonetnuti, a to jeste, na primjer, kako ćemo mi da idemo na daljnji level našeg znanja. Ako imate, na primjer, nekoga koja je tek završio fakultet i ko će doći na posao, i taj neko će inače dobiti neke lakše zadatke. Međutim, ti lakši zadaci sada pripadaju asistentima koji su vještačka inteligencija. Kako će se taj student onda obučiti da postane, na primjer, senior ili specijalista u svojoj domeni? To su neka pitanja koja kruže uokolo. I to je nešto što moramo zajedno da skontamo, u školama, kroz našu edukaciju, kroz način na koji su organizacije postavljene, tako da vidimo šta je to što vještačka inteligencija može da uradi, ali ima jako puno toga što i dalje ne može i što i dalje mi kao ljudi imamo nekako tu prvu riječ, da tako kažem. Tako da daleko smo od toga gdje će nas vještačka inteligencija da zamijeni. Mislim da smo prema tome samo gdje će nas poboljšati, da će poboljšati naš svakodnevni život, ali najviše koristi ćemo imati od toga ako se edukujemo i ako povećamo svoju pismenost o podacima i pismenost o tehnologiji. Odlično, hvala što ste to spomenula sada i na kraju. Moje sljedeće pitanje je upravo bilo to. Želimo iskoristiti maksimum kad govorimo o pozitivnim aspektima alata koji koriste vještačku inteligenciju, koji će nam ubrzati određene procese. Pa se pomenulo i nešto što se zove pismenost vezana za vještačku inteligenciju. Evo jedan prosječni korisnik koje vještine treba da razvija i da unapređuje kako bi te alate koristio na što kvalitetniji način. Spomenuli smo kritičko mišljenje. Šta još od vještina jedan prosječni korisnik koji želi iskoristiti kvalitetno maksimum iz postojećih alata može i treba da razvija oko sebe da bi zapravo adekvatno i koristio te alate? To je super pitanje. Ja mislim
da nešto što bi trebali isto tako da se naučimo jeste takozvani prompt engineering. Na univerzitetima gdje će sada vještačka inteligencija da bude potpuno novi odsjek za sebe, imat ćemo generativnu vještačku inteligenciju i prompt engineering će biti dio edukacije. To jeste kako da efikasno razgovaramo sa asistentom vještačke inteligencije, na primjer sa ChatGPT, kako da razgovaramo na način na koji će to doprinijeti najbolje našem poslu ili našoj svakodnevnici. Kroz nadolazeće zakone isto tako imat ćemo obavezu kako koristiti odgovorno vještačku inteligenciju koja se koristi u nekim svrhama visokog rizika, a to znači koristiti alate onako kako su namijenjeni. Tako da ukoliko vi koristite neke slobodne alate, ChatGPT, na primjer, sve ono što vi unesete u ChatGPT će biti korišteno da se taj isti trenira. Tako da moramo da razmišljamo na taj način da smo mi isto tako, da mi pružamo svoje znanje tim alatima i ono što mi tim alatima dajemo, to će se koristiti isto tako i za trening tih alata. Što je u jednu ruku dobro, u drugu ruku strašno, zato što uvijek će biti neko koji će to iskoristiti na loš način, na zloban način, ali isto tako moramo da imamo neki nivo tolerancije i neki nivo povjerenja u kompanije koje razvijaju ove alate. Jer moramo da se sjetimo na kraju krajeva da i te kompanije imaju svoju zakonsku obavezu i moralnu obavezu i reputaciju. Tako da moramo imati neki nivo povjerenja i koristiti opcije koje nam ti alati pružaju, to jeste opciju da damo svoje mišljenje, da kažemo ok, ovo nije bilo u redu, ovaj odgovor koji sam ja dobio ili ovaj neki rezultat iz ovog alata koji sam dobio nije bilo u redu. To se zove neki human feedback i human in the loop, znači čovjek u sistemu ili u lupi sistema, gdje ćemo mi pomoći vještačkoj inteligenciji da pomogne nama. Znači, help themselves. Pomoći da pomognu nama, jeste. Da, dakle, kad govorimo o kvalitetnoj upotrebi alata, imamo razvoj kritičkog mišljenja, imamo razvoj vještina unosa zadataka, ja bih to tako rekla, odnosno izdavanja neke naredbe i komunikacije sa alatima vještačke inteligencije i svakako imamo i ličnu odgovornost, odnosno davanje feedbacka našem asistentu programu vještačke inteligencije koji nama daje određene odgovore, određena rješenja gdje ćemo zapravo mi dati povratnu informaciju koliko je to bilo dobro ili nije bilo dobro, ali isto tako je odgovornost šta unosimo kao upite, kao informacije i slično, jer će kasnije to biti iskorišteno. Imali smo baš jedno od pitanja koja su nam pristigla, jeste zapravo ta opasnost od unosa informacija koje su neetične, koje su netačne, koje su krivonavodeće i slično, koliko to zapravo predstavlja opasnost za one odgovore koje ćemo mi kasnije dobiti. Ali ako dobro razumijem, dakle, regulative će biti te koje će usmjeriti kompanije da odgovorno da imaju kontrole, svakako da su odgovorne i da poštuju i zakonske i moralne regulative. Tako je, Zainab, znači koristiti ove alate aktivno, a ne pasivno. Jer jedan od velikih rizika jeste nazvan automation bias. To jeste da se mi previše naviknemo na te alate. Naviknemo se do te mjere da ne vježbamo svoj mozak, a mozak je isto tako, možemo posmatrati kao mišić koji treba da se vježba. Tako da se ne oslanjamo previše na te alate, nego da zajedno radimo sa tim alatima. Jel tako? To znači aktivno korištenje, a ne pasivno korištenje. Tako je, hvala ti. Evo, jedno od pitanja koje nam je pristiglo, spomenula si na početku Soru kao alat koji je OpenAI i zapravo predstavio, odnosno pustio u upotrebu, pa jedno od pitanja da li vidiš da će biti uspješno onako kako se predviđa ili će
ili i tu postoji opasnost od zloupotreba? Ja mislim da uvijek postoji opasnost od zloupotreba. To nije nešto što možemo da kompletno izbjegnemo. Međutim, opet se vraćam na nadolazeće zakone koji će da se trude da ta zloupotreba se smanji što je više moguće i naravno što se tiče SORA, to jeste proizvođenje ili generisanje jako realističnih videa. Ja mislim da je super i da je SORA super i da imamo još puno toga. Ja jedva čekam da unesem prompt u chat GPT da kažem napravi mi neki film o toj temi i onda mogu da gledam taj neki film. Ja iskreno jedva čekam to, ali mogu da vidim koliko ima rizika i straha za kako se ta tehnologija može koristiti, kako neko može da manipuliše nečijim životom i uništi čak nečiji život ili reputaciju sa ovakvim tehnologijama. Međutim, bitno je vratiti se na to da Evropska unija baš ove sedmice uspostavila nešto što se zove EU AI Office, to jeste ured vještačke inteligencije Evropske unije koji se sastoji od grupe eksperata koji rade na tome da razviju prakse označavanja sadržaja koji je generisan vještačkom inteligencijom. Tako da i te oznake na sadržaju koje su generisane neće moći biti izbrisane. Sada svaki haker će naći svoj način, jel tako? I to je tačno jednostavno za bilo šta. Ne samo za vještačku inteligenciju, nažalost, to je svijet u kojem živimo, ali to isto se vraća na neku pismenost, ne samo u tehnologiji koristimo, nego i moralnu pismenost koju treba da težimo. Evo kad spominješ regulative, najčešće spominjemo EU, odnosno Evropsku uniju. Koliko vidiš da će se brzo slične regulative uvesti i recimo na područje Sjedinjenih Američkih Država kao jedno područje gdje to obično nekako kaska za Evropskom unijom kad govorimo o strogoći, odnosno ozbiljnosti tih pravnih regulativa, pogotovo kada je sigurnost u pitanju, pa smo imali i sa društvenim mrežama slično pitanje. Pa evo spomenula si i Kinu gdje se najčešće zloupotrebljavaju ovi alati. Praktično imamo onda nekako opet isti trend, jel tako? To je tačno. Drago mi da se spomenula i ostatak svijeta. Zakoni koji dolaze u Evropskoj uniji su prvi zakoni takvog tipa. Najstrožiji su zakoni i najdirektniji. Iako nisu toliko direktni, da su najdirektniji kad se uporedimo sa praksama koji dolaze iz drugih zemalja. Sada, zakoni za vještačku inteligenciju iz EU će imati takozvani Brussels efekt. To jeste efekat da se oslikavaju na ostatak svijeta. Isto kao što je GDPR iz 2014. Zakon o zaštiti privatnosti i privatnih podataka. Jel tako? Brazil je, na primjer, pratio, dosta zemalja u Aziji su pratile isti taj trend. Kalifornija u Americi je pratila, druge države nisu, ali su imale svoj neki oblik. Ja sam analizirala tekst koji je izašao iz Bijele kuće u Americi o njihovim nadolazećim pravilima i iskreno jako je drugačije od onoga u Evropskoj uniji, jer Amerika se jako fokusira na biznise, na inovaciju i na kultivisanju što više radnika koji imaju vještine iz vještačke inteligencije. Tako da čak Amerika radi na tome da ubrzava proces viza za ljude koji imaju ove sposobnosti ili vještine. Jeste. Tako da Amerika ima te neke drugačije standarde, da tako kažem, i vrijednosti. Međutim, ukoliko kompanije američke, i to vidimo jako puno je kompanija američke koji se bave ovome i koje su najinovativnije, ukoliko one donose svoje sisteme na područje Evropske unije, morat će da poštuju ove zakone. To je isto se desilo sa zaštitom privatnosti. Tako da očekuje se da će se zakoni iz Evropske unije globalno primijeniti na sličan kao nivo. Evo imamo neka pitanja koja
se tiču upotrebe vještačke inteligencije u obrazovnim sistemima, što će nekako više fokus biti dakle, fokusirat ćemo se više na ovu temu sljedećoj sedmici, ali evo ti si u Norveškoj, tamo si završila svoj doktorski studij. Koliko si ti kroz svoje obrazovanje i istraživanje koristila, osim što si se svakako bavila istraživanjem ovih tehnologija, u praktičnom smislu kao student koristila vještačku inteligenciju, koliko je to zastupljeno evo u obrazovnom sistemu u Norveškoj? To je fantastično pitanje, tako me je drago da sam me pitala. Ja sam puno koristila alate koje mi pomažu i koristila sam prevodilac, koristila sam alate koji će napraviti sadržaj nekih tekstova koje sam ja istraživala i koristila sam alate koji će mi pomoći da na kvalitetniji način i na više akademski i naučni način se ja izražem. Sada, imala sam kolege koji su bili jako protiv tih alata i rekli su mi kao ne želim da koristim te alate zato što ne želim da moje lične sposobnosti nestanu. Ono što sam ja u stvari primijetila jeste da su meni alati pomogli da se iskažem na engleskom i na naučnom i akademskom načinu puno bolje. Tako da sam baš primijetila ukoliko ja stavim neki paragraf koji sam sama napisala u neki alat koji će parafrazirati moj paragraf i taj alat mi podcrta šta sam ja netačno napisala, na koji bolji način da se akademski izrazim. To sam ja nekako usvajala i kroz nekoliko grešaka, ja sam prestala da pravim te greške, tako da sam došla onda do nivoa da ja napišem svoj paragraf svojim jezikom i onda mi alat za parafraziranje ne kaže puno. On kaže ok je, jer sam ja s vremenom nekako naučila na koji način da se izražim, to je postalo nekako prirodni dio mene. Jeli? Tako da pokušala sam aktivno da koristim te alate da me nauče, a ne da budem pasivni samo posmatrač rezultata. Dakle, feedback koji si dobivala si koristila da unaprijediš svoje izražavanje. Upravo. I praktično učiš od tehnologija i tako unapređuješ svoje nekako vještine. Koji su to bili aspekti tvog pisanja, reći ćemo, ovog doktorskog rada u kojem si morala dati svoj doprinos, dakle gdje alat nije mogao da te zamijeni osim unosa upita? Sve. Alat mi nikad nije mogao reći kako istraživanje da radim, kako da priđem to istraživanje, jer je bilo jako specifično sve i mogu da kažem ja sam imala puno veći nivo kreativnosti kako da priđem problemu. Tako da nisam pitala alate da riješi problem neki za mene, nego samo da mi predlože ideje i onda sam ja bila taj koji kritikuje te ideje i koji predlaže svoje. Jer i dalje na primjer, na svom poslu ja sam inženjer i doktorica sam nauka iz inženjerske kibernetike, imam jako tehničku pozadinu, ali ja se svakodnevno bavim analiziranjem zakona i internacionalnih standarda o vještačkoj inteligenciji. I kad to kažem, ja mislim da ja čitam stotine stranica legalnog teksta svake sedmice. I to je nešto što ja, na primjer, ne bih nikad dala alatu vještačke inteligencije da radi za mene. Jer ja mogu da dam te sve dokumente alatu da napravi sadržaj i da mi predloži taj sadržaj. Međutim, mi svi znamo da je znanje moć. Ja znam da je moja moć leži u znanju i dubinskom razumijevanju tom teksta. Tako da ako ja sama pročitam 200 stranica zakonskog teksta o vještačkoj inteligenciji, ja stvarno onda razumijem nakon toliko vremena i čitanja paragrafa nekoliko puta za redom da bih razumjela, onda ja stvarno na kraju i razumijem šta se desilo, a nisam samo onako pogledala površinski šta se dešava iza toga. Tako da i dalje moramo da mislimo na to šta je to što ja dobijam, a šta je što ja gubim. Jer ja sam nekako samo iz sebe stavila, ako ja dam alatu da radi neke stvari za mene, ja gubim svoju moć znanja.
To je jako lijepa i dobra poruka, evo, kako se bližimo kraju ovog našeg današnjeg razgovora. Još uvijek imamo nekih par minuta vremena, tako da ako još uvijek imate pitanja, možete ih pisati ispod ovog videa. S obzirom da smo evo i kratko kasnili sa početkom, još imamo prostora za nekoliko pitanja, pa kako si spomenula svoj posao i svoj svakodnevni rad, voljela bih da sad nam podijeliš koje ti alate svakodnevno koristiš u svom radu, koji ti zaista pomažu i koji možeš evo i nama preporučiti kao korisne i zahvalne asistente. Pa evo, na primjer, koristila sam alate za vrijeme doktorata i to je najviše bilo alate prijevoda teksta ili na primjer alate koji će mi predložiti da koristim neke druge riječi ili termine koji su više akademski. Na poslu trenutno ne koristim alate da mi pomažu da radim svoj posao. To je iz više razloga. Jedan od razloga je što sam već spomenula, to je da ja volim da analiziram svoj posao dubinski i da mislim sama o tome, jer mislim da mi to pruža znanje koje je moja moć. A s druge strane, u kompanijama, posebno u kompaniju koju ja radim, to jeste kompanija koja je jako osjetljiva na visoki rizik, mi moramo da budemo jako pažljivi kakve alate da koristimo, jer upravo to što smo rekli, ono što mi dajemo alatima vještačke inteligencije, ono što bi bilo korišteno za trening. I u Equinoru mi pristupamo tome sa jako visokim oprezom i gledamo na koji način mi možemo da koristimo nešto, a da imamo što manji rizik da damo neke osjetljive podatke i slično. Na primjer, ukoliko imate svoju verziju ChatGPT-a u organizaciji ili u školi, vjerovatno će vaši podaci biti zaštićeni pod okvirima vaše organizacije ili vaše škole, tako da možete najčešći način korištenja ovih nekih naprednih alata jeste traženje nečega kroz more dokumenata koje se nalaze u vašoj organizaciji. Tako da kada bih koristila alate, koristila bih samo za neko efikasno traženje podataka koje, na primjer, treba mi, znam da postoji neki paragraf u zakonu koji priča o kontroli čovjeka u mašinama koje su automatizovane, gdje se to nalazi, umjesto da ja scrollam kroz stotine drugih dokumenata, mogu samo jednostavno da pitam pitanje u tekst, u područje za upis teksta i onda će mi reći, a to se nalazi u tom i tom dokumentu i onda mi spasi dosta vremena. Hvala ti na ovako iscrpnim informacijama koje si sa nama podijelila u prethodnih sat vremena. Drago mi je da smo uspjeli otvoriti i razgovarati o nekim jako važnim aspektima, što od ovih nekih temelja razumijevanja kako vještačka inteligencija funkcioniše, kako je doživjela taj neki, kako si rekla, spark, odnosno napredak i kuda ide u narednom periodu, do vještina koje su nam potrebne da je kvalitetno koristimo, pa smo tu spomenuli kritičko razmišljanje, kvalitetno zadavanje i komunikacija, odnosno aktivno korištenje alata za vještačku inteligenciju i komunikacija sa njom i odgovornog unosa podataka, jer će kasnije oni biti korišteni za davanje rješenja i odgovora u budućnosti. Do toga šta je u stvari etičko korištenje vještačke inteligencije, koji su to zakoni i regulative koje možemo očekivati u narednom periodu, posebno kada govorimo o području Evropske unije. I evo, pojasnili smo i naveli neke praktične primjere upotrebe vještačke inteligencije, alata koji nam mogu ubrzati procese, olakšati procese i opet s druge strane naše neminovne uloge kao čovjeka kojem je znanje, kako si jako lijepo istakla, gdje je znanje moć i nezamjenjiva je. Nezamjenjiv je taj ljudski utjecaj, kako i odgovornost, tako i doprinos razvoju ove tehnologije. Kad nekako sumiramo i evo
sumiramo sve o čemu smo danas razgovarali, a dosta toga je koja je tvoja poruka koju bi voljela izdvojiti na kraju sa kojom nekako želiš da odemo sa ovog webinara? Voljela bih da svi oni koji su skeptični o vještačkoj inteligenciji da se boje manje, da samo shvate da iako jeste strašna nova tehnologija, povećavanjem svoje pismenosti u tehnologiji će vam isto tako dati puno prednosti. To jeste, mi ne možemo da pobjegnemo, tako da svi oni koji budu usvojili i prihvatili novu realnost, to jeste nova realnost, to neće nestati, će biti u prednosti. Tako da prilazimo svim novim trendovima sa, kako se kaže, curiosity, sa znatiželjom. Prilazimo novim trendovima sa znatiželjom prvo i sa oprezom. A onda tek možemo da budemo skeptični kada više imamo uvida u tehnologiju. Skepticizam je jako zdrav, ali mislim da što se tiče vještačke inteligencije možemo da vidimo puno prilika sve dok imamo tu sposobnost kritičkog razmišljanja i isto tako da sebe stavimo na prvo mjesto. Nemojte dozvoliti da vam alat uzme vašu najveću moć. Vi ste ti koji imate znanje, vi ste ti koji imate kreativnost i vi ste ti koji imate najveće sposobnosti. Kompjuter je na kraju krajeva samo to kompjuter i mi možemo da ga koristimo kao alat da poboljša nas, a ne obrnuto. Hvala Rijaldo. Hvala i svima vama koji ste bili večeras uživo sa nama u prethodnih sat vremena. Svakako snimak ovog webinara će ostati na Facebook stranici Centra za edukaciju i istraživanje NAHLA i biti dostupan da ga ponovo pogledate ako niste bili tu od početka, ali i podijelite sa svima onima koji večeras uživo nisu mogli pratiti. Hvala i svima koji su postavili pitanja i evo dobili smo i nekoliko poruka podrške za ovu temu koju smo odabrali i pozdrava za Rijaldu. Ja vam želim ugodan ostatak večeri i pozivam vas svakako i naredne srijede u istom terminu od 18 sati da nam se pridružite na drugom webinaru u okviru ovog ciklusa gdje ćemo govoriti o vještačkoj inteligenciji kao savezniku u učionici, odnosno o inovativnim pristupima i mogućnostima koje nam vještačka inteligencija donosi kada govorimo o obrazovanju, odnosno cjelokupnom procesu edukacije. Hvala vam još jednom i ugodan ostatak večeri. Hvala puno.